treći dio. To je moćno. Ne brinite se ljudi. Kao što vidite, zadnji put smo vidjeli onaj avion, letio je. Vidimo se Meksiko! Nano! Ne čujete. Moraš ići unutra. Ne bri se me, ja mogu biti sam. Pa ne znam, što će se loše desit? Što se ne može loše desiti. Nano, je gotovo jelo? Evo došla? Nije. A je, gotovo. I perte ruke. Evo ću ti malo da pokažem ljudima. Ovo je pasta za pranje ruku. Ja znam zašto to uopće postoji. Pa, malo zamjenju, ovo je zapravo sapun. Aha. Pa. Prošli put. Da, ali ne vidi se ništa. Dođe samo na kuću, ne brinite se ljudi. Dobro, sad. Ne, iskreno kažem, ne znam gdje su nam sad maci. Bili smo ovdje negdje malo krabicu. A? 20 sati i 5 minuta. Joj. Vidite kako ja mrzim cuke. Laju se, deru se. Opasne. Nemoj je sveko. Pa ljudi. Neko baš juri stalno. Hajmo gore. Bez naših maca. Zato nijedan nije došla. Ovdje sve su ona ovdje bila, nema sigurno bila. Da, bježali su od nas. Ne znam. Daj tako ljudi. Kakve su mi kroksice? Ekstra. Naše iksice. Ako ja stavio ono iz facu, sam ono ovako ruku. Eto i umažnice kako lijepo lice ima. No tako, gledam frizure. Eto. Moje ste lice već vidjeli. A moje je Emravo. Što je bilo? Nemam pojma. Okej. Možda da provjerimo. Ne. Tik, tak, tik, tak. tik, tak. Tika, taka, tika, taka, tika, taka, tika, taka. Što ti bi? Moja ruka. Emre, znam, svi znamo da si ti, nemamo iz... Dobro. Ok, sad ću. Ovo su mace bile. Evo sam mi igrala. One su ovako kanđama. Prostite. Nema ništa. Ima. Moji Samo. prsti koji pucaju. I moje isto. Oh, što dobro pucaju. Mogu ja da ti ispucam? Ne. Au, to boli. Ali to kad na jednoj ruci to može vrijeme. Pa ne znam šta ćemo sada. Što ćemo sad raditi? Odgovaram na pitanja koje sam ja vedla ispod tvojeg videa. Može? Čekaj, ja nemam komentare. Da imaš, vidjela sam. Pa ništa, vidimo se za neki pola sata. Dobro, već je pola prošlo, nekoliko sati. Ne, prošlo je tačno pola sata. Još uvijek nema maca. Da, mi ćemo rastati cijelu noć. Da. Ništa, ja odem. Nešto raditi. Šta? Daj meni kameru. Šta, gdje ideš? Gdje ideš? Ok, nemoj se dugo. Nim ja. Neka prati me. Opa, idemo. Držimo mi. Ona živi naša baka. Njena djeca, kako već ko zove. Ha?
Ne der se. Reci. Ja sam Azu, ne znam gdje sam. Otko ti tu? Već. Dođe ljubavi. Nemoj. Možda ako bacimo kamen, to će biti. Nemoj. Pa, on nije maza, ovo je kengur. Nije, ovo je mađa. A ja. Ja znam. Evo, ufatla čokolade. Zašto je zakopala oči? Čim je vidjela sve to? Prepala se od tebe. Ej, budi dobra maca. Što je bila, jesi žedna? Dobro, ja mislim da je žedna. E pa ništa ljudi, ne znam što da radimo sad. Izvini ljudi, no. Naravno, igrali smo se. Tamo su bile. Čekamo mamu. A neće mama još sine bio tamo suda. Ej joj, evo ništa ljudi. Oprosti ljudi, malo se otac zaboravio. A i mama. Mazo, a što si tu radila? Jedna je bila sad ispod kompija, dakle, šta ćemo sad? Snimaj. Možda ako je bacim kamen, pa ću... Dobro, nisam kupa da to radim. Ej, mama sudar. Ali dobro nije ona. Nego tamo gdje je ona. Ima sudar. Ema, hajde, a još jednom ono. Radi ovaj film. Vrati Benja. Evo sad. Ljudi, sutra ćete vidjeti tu kad se provodimo. Kupat ćemo maču. Ovo je tek 6. puta smo došli ovdje. 5. ne znam. Sada Ljudi, ne ćete se to samo njezine oči. išla mama. Ne, Mazo! A što si tako? A pa ovdje ne tražiš sad. A čuk ću. Dobro, idemo u novu. Hoćemo novu? Ne, idemo jesti. Pa dobro, ide. A sad ste gledali part 3. Možda sutra par 4. Možda će biti par 4 kad jedimo. Dobro, pa vidimo se sutra u part 4. Snime kako ja perim ruku. Dobro, prvo da vežem video moram. Au. Uzmimo. Zima. Malo vodice. Ema, ja mislim da već ljudi znaju kako da peru ruke. Pa ne znaju sasvim. Jako te laju. What the? Maza, jesi poludjela? Da, Maza poludjela skroz. A uvijek se baci navečer prikazuju. Pa dobro me. Još pišite komentare. Pa dobro ide. Dok smo ovdje. Ne šli pred ruke. Ne, Ali moraš, evo, jedino ćete periš. na ruku ću. Pa ljudi, hvala što ste gledali part 3. Vidimo se sutra u part 4. Ne, jel kasnije, kad jedimo. Kada se kad vidi. Ćao!